Voini ogas ni somni pathum kumsang ni somni pali zirtop ni ania in zawain chibaile vekule Freddy mal somdong zela twal thi dan chungchanga ramnun south khotlang in thuchwa siam ramnun south local council YMA MHEP MOP le VDP te chuan thuchwa in trom siamin ogas ni som pakwa kumsang ni somni palia Freddy mal somdong zela twal thi na chuan ramnun south mi pui a thong hle antia he thina hian mo phurtu anom ngei ni poin an sia a chakzo ka malak an du te an tarlang he twal thina bo zuya amo phurtu te mana atolanga shemna petur hian thunei to te po kan be seitlata hemi konga hian weng chung mi pui te poin theitop chwa pui anin huam reng anti chuti ruale ro chuan social media le thuleng wak sang sangai ro mi pui ten ril rufim tak puturin anin nge na he thi na chui konga malakna chaktok lonia langani chuan ramhlun south khotlang po atulanga thunei tu te pui turin kanin peirengani anti bok twal thina kai noya mi pakhat man to ramhlun south aizol mi kumsomni pathuma upa Freddy mal somdong zela chu ogas ni som pakwa khan kholaya thia charania he twal thina kai noya hian mi pakhat man ani to Freddy mal somdong zela kumsomni pathum sanof thantlinga ngen te ramhlun south chu ogas ni som pakwa kumsang ni somni pali chomadar som khan visal dor bong kon bula thia char ania ruang mutu te hian Bongkon police an shia tir ngala atira unnatural death case zialu photania anua mi kutwara thi nia shia tani le tak wangin abatement of suicide case an ziak lut le tani police ho to ten an soidanin Freddy thi na chungchanga akopui nia in soi me chepakha chuan mi kutwara thi ani anrin hel thu police te ashia tira achian pa chu thomno halawa an soi selai video te po adon thu police ne na hiana shil kumsomni pathuma upa Freddy athina kainoya hian athima akhosak pui zamhing thanga kumsomni pariat vombuk longtai district chu manin judicial custody da anitoa he thina rin hlel dang mei chepani larin feli kumsomni pariat bung konveng tharle kelal dampui kumsomni pathum tui kwal no te po police ten thuan zot fia meka mei chepani ro man anlani lau thung twal thana in nam noi nia pu zaming thangan police ma a in puana chuan ogas ni sompariat zan khan bong kona khyangte homestay chong thumna amale Freddy baka meiche pani te chunom tlanga Freddy hi kutte po alo thlangei ti po soyani Freddy mal somdong zela hi postmortem ani nuwa thotani zan khan lumen ani nuwa atuk thole ni chonu khan an chen na inram hun sauta an vui liam ani brand ambassador zira PC Nimin Khan mizo thalai te zinga YouTuber larle social activist ni bok adventure sports lam thelar tu PC lal nun zira PC tia shiat lar chu Swats Bharat Mission Gramin Mizoram brand ambassador tan engineer H Dukima mission director SBMG Mizoram chuan arwata final ama Mizoram thingtlang khwaten ma anson le zwal theinan zirtir na pe in final palai ani ang palai ni na in ruat na hun he project management unit PhD department office minekoa nei ni in he hun kai shwai to engineer H Dukima chuan Mizoram chunga final ama zirtirna na sataka kalpui me kania changkan na lam kan pan mek rual hian zirtirna mamo kan latam ema wang hian na sale zwala mala kan langaya hetilama zirtirna a thanem ngai tak mai than om tak kan tho pui thei tur hi kan loma du sakna sang bernen thataka kan tho ho ka be sei ati zira PC hian SBMG malak na chungchang mi puite ne na puan zara Mizorama fainain na sale zwala ma son theinan social media kaltang ba ka thingtlang lama zirtir na le malak na sang sang te nein a fe chuak thin don ani Israel Hamas in kung fu zele Israel in Palestinian somnga that Hamas thunwai om Gaza Health Ministry in Nimina Soidanin Israel chuandar kar somni pali kalta chung khan mun sang sang abeina Palestinian somnga aitlem lo anthia miza somni pali an hliamati hemi ba ka hianin chimkara ruangla hai chwalo tamtak an omrin ani tihani kum October ni sari tanga Israel Hamas in beina hian
atlem bera Palestinian singli zani somni pathum an thi to a sing kwa sang ni zakwa somriat pakhat ai tlem lo an liam to ani Israel lampo hi sangkha zali somsari pariat an thi to a liam sangli zariat somthum pali anom to bok hengzinga hian journalist za som pathum Palestinian za pariat Israel panile Lebanese pathum an thi to a Israel liam zinga som pani din mun chu thalo lea zani somria chun na takan nia zasari somsari pakhat chu anzia omdeu to Israel in asipai reserve teral do turina kokir an sipai thile liaman tamto wangini Israel chuan asipai reservist mi singkhat sanga duty turina kokira mi pa reservist te chu thlasom thum paruk duty theitur an niang Trump press secretary training Kamala Harris puye Trump president ani laya White House press secretary Stephanie Grisham chu Democratic National Convention nei meka telin thuaron soya Trump a supporter thin ani thule abula omchot Christmas kumthar Good Friday le holiday shranga abula omchot thin ani thote soin Trump a chu midang te za derna poisakna le anhar satna shia thiampuina nei mi alawania kapui to don lawa Kamala Harris hi ka vote to don ani ati Barack Obama le Michelle Obama te chu US President Louis Barack Obama le anupui Michelle Obama te chu Democratic National Convention a telin thuan soi vevea antu soi chuan mipuina satakin a chok thawin atiphura Obama chuan president ani dona a campaign laya athu soi yes we can ti chu tidanglam hlekin yes we can kumli dang ti buai tu le thil ti chetu kan mamo lo US hi bung thar kai turin ain pe to a thon thu thar nei turin ain ring to a president thar Kamala Harris nei turin ain pe to ni ati Michelle Poin America chu aron comeback dona kapasal president a ain candidate layang chia khan mi puyan phurani ati antu soi hi palai ten anlom emema antu soi lai han mi puite anding so sowa kutan beng durdura tholom po alut rui rui mayani ti sangkunga Manipur buaina Biren Singa ain rol Manipura kuki zau MLA somte chuan thu chwa introm siamin tunaya voice clipping putru Chief Minister N Biren Singa thu soininge yangai chuan Manipura ethnic conflict a ain nam noizia apholang ti in an soye MLA ralte chuan Chief Minister Biren Singa chu Manipura buaina a ain nam noizia phadwala ni to lo tia soin Center in Commission of Inquiry adin te chuan arang thiang berin so aswal rong bol na a Chief Minister of Manipur in rol chu shemani ngei theinan chak thiang berin an kalpui turani antia MLA ralte chuan Chief Minister chu ban ni ro se tiang yat bokin ti chuan ama chuina ti khobo theilovin aumdonani antibok state sponsor ethnic cleansing a Chief Minister in rol ngeya kansha na chu tuna chuan Padwa lawa lai lani na omta ni ti in MLA ralte chuan an soibok MLA razinga hian singa kabineta minister pani te po an telani hete blik out hi adik zia po Biren Singa unaw pange rojen ron nong po in anem ngeti in an soibok MLA nong hian hete phi adik zia shiain hete phi Facebook a shalte chu awani antibok Biren Singa thu soininge yangai te blik hi Karkalta khan social media thedar chiamani to a hete phi Center in Justice Atei lamba kai shwaina hnuaya adin Commission of Inquiry hena Manipur tapes tia thelu ani to bok atira chuan Manipur sarkar chuan he clipping hi siam danglam tia soin chuichian mekani antia anua po the wiring he tape chungchang hi azia hnuwa le Justice lamba commission hena affidavit ruala thelu ani hnuwa Manipur sarkar chuan siam danglam ti in na sazokin a soizui bokani Manipura Valley Base Meitei le Hills Base Scheduled Tribe Kuki Zau Community te in beina chuan kumkhat a chuang to a mi zanhi chuang in nun na chan pha to in mi sang chuang in hliaman tuara mi sing tamfe chu chen ne in le lo chwa sana siamin anum mek bok Kuki Zau MLA te chuan tape chuan Biren Singan Tribal Kuki Zau Community te nam anga soisak an ni na ain soipor leti in an soiboka achena peichuan Union Home Minister Amit Saan Kuki Zau area be nana bommang lautura ati na te soin masi Union Home Minister in Manipur chwa san rualin
police how to lok te chu union home minister thupek kalin bom te chu mang tura ati thu te asoi langani hei mai ba ka hian chief minister chuan state armories atanga ral thuam sanga chuang rubo tu te man an ni lo nan chief minister chuan ma alak jok thu te asoi tia soi ani bok kuki te chuan du tokin an abuse theya a chanber po mi zathum vel thi na thlen to ni tlatwang ania ma se mei te te ro chuan an abuse ve arem lo ti te soya hengang chi te hi he leak te pa hian ngai thak thein a oma he te phi judicial commission justice lamba kai shwai ne na kan thelu to ti in mla te thu chwa in rom chuan atar langbok mla rual ti chuan union government chu kuki zo demand ti hlotling tura chakzo ka chet la turle arang the angbera manipur atanga union territory piantir turin an ngen bok okas ni somni pani kumsang ni somni pali khan churachanpur district bar association ti chuan manipur teipa chief minister thu soi hi dulo na lantirin sit-in protest an huai hot boka kangpok pi district bar association te point an thlop thu an soibok forest in zang na dom na sem voini somni pathum thariat kumsang ni somni pali zirtop ni hian efncc department darlon forest division noya kumsang ni somni pani chunga ramsale rulin mi a hliam ati hlum le thlai ti chha chakte mi somni ne na zangna domna cheng noi ni singa sangruk zathum somtum pakhat sem chua ani zangna domna hlanjinga hian sangalwanga nunna chan thangmanga husband of buang thanzawi chanchwa na khopui ne na cheng noi ni pekani rule chuktwar mi pariat ne na cheng sing ni sangriat zariat somthum pakhat sem chwani in ramsain thlai ti chiat sak crop damage mi som pakhat ne na cheng sing ni sangsari zanga sem chwa ani hengzang na dom na dong tu te hian efncc department in antor na te chiat puya zang na dom na an mu theina tura ma an lak sakna lom thu an soi chakma pon chwa khap vo in tlaidar lia tangin ti top don voin khanem zp headquarters lunglei emergency meeting chuan chakma pon chwa khap chu tun din muna ti topri ni se ti in a relani meeting chuan ogas ni som pasari kumsang ni somni palia mausen le tlongin kara sumdong lo swam tu chakma panga ti chu lung ina khung an ni to a ogas ni som pakwa kumsang ni somni palia borapan suria mizo police kuthak tu te chuina nei meka case zia lu ani to boka hemi ba ka hian magisterial inquiry din ani tak wangin chakma pon chwa khapi tlaidar li atanga ti topri arelani meeting chuan thunei tu te malak na chu enjui zela thil ti swal tu te manwat anni theinan atu langa malak zel ni se ti in arel bokani mizo zirlai pol headquarters lunglei chuan chakma pon chwa khap chungchanga mizo mipuite thlop na chu lom omantia ramle namhum hal na konga theitop chu a mipuite ne na malak zel ani thei abei seibok ani Myanmar sipaiin min beireng theitin CDF mindaten thuan chua Chin state mindat khua Myanmar sipaiin min beireng theitin CDF mindaten ogas ni som ni pakhat khan an thu chuan tarlang mindat township a thona le drone manga in beina lom zela wangin military council te le CDF mindatte in kap thereng an nia wangin ogas ni som ni pakhat khan thu an chua ani boina om point mi puiten mi hring thi le hliam thu ba ka chiatna thil thlenga chanchin rin tlak lo post lo turin CDF mindatten an thiat tir lo kani tunlai hian mindat khuwa tangani tlak na lam circuit 1 3 4 le makui region chau thu kho chevel bul thlona le ral thuam lianan bomna sa zual thu tual chumi ten an soi chin brotherhood poltele AA ULA polten mindat kholak tumin anin buat saimek ti thu thanga om nuwa military council ten mindat township thlona an bomna sa thu tual chumi ten an soi mindat township thlona manga an be mai theya wangin mipui om khom lo turte thenum naya tombuk siamte thilchin chang thu nei tu te hne na tanga ngai chamte chanchin chiang lo post lo turin CDF mindat chuan tun nai khan an tar lang le ani Myanmar sipaiten CNDF sipai pakhatan halhlum Sakain region Kalimio Sado khua Myanmar sipai polten CNDF sipai pakhatan man nuwa an halhlum thu riat ani August ni somni khan Kalimio chimle tlak lam inkar Sado khua Myanmar sipai tele mipui sipai te anin beina
CNDF sipai salai van thabik Myanmar sipai ten an man nuwa an halhlum thu CNO CNDF thu puang tu salai timi chuan a soi military council ten chenna in an hala kan CNDF sipai an tha nuwa ina an hal nan ti na soi military council sipai ten motor panga in sado khua mi pui sipai te ke man lu chil thu riat ani sado khua le to isu khua chenna in an hala tong isu khua temple telin chenna in somthum chuang an hal chiat thu riat ani tun lai hian Myanmar sipai ten kalimi wan chua san ti thu riat ni ma se kalimi chim le tlak lam inkar sado chi chai le isu miau su che kan to isu le se do khua tual chung mi puite an tlan chiat mek thu riat ani bok khati zong kha tun chuma ta na kanon ti chwale thei te choni e